Bwega murithiria wa Meru TV ugorobonge bwega buka thabura twina mbere kwa tukiona kanya ga utima na kiri metha yetu ya ndeto ugorobwega ma ntugo ya muthia ira Meru kwirigirwa kwigua karaka na ikirara tena governor no ntu muthenya wa ruka kwina governor unge wa Imbia a Meru na nkionaga no ankenwa ithiete na mbere kwigikithiuruka guntu mwanya atubena wirigiro bode na muno na governor wa Imbia uragirigirite kunyuthu muma muthenya wa ruka wethera wambitira ni famina zo Kimathi ganko watu wageni kire metha yetu ya ndeto na mbere chetu tuachemberia kagitania ka tuchemberia na arantere cha Kibra na ara waziri munene Musalia Mudavadi ndethere twakinambere kwa kiriunga ntere cha Kibra na ndethere twakinambere kwa kibairira irio bia kuria kagitania ka Ramadan na arankuru Musalia ndethere twakinambere kwa akinyeria akagita ka bakuromba Islam bainambere kwa bakiromba girathiri ndeni ya ndiguru yetu ya Kenya na munonkuru kiwata thirikari kainambere kwa kiwatanagira amwe gutigira ati iwa kuwata mbaru Islam. Kwa niaba ya serikali ya Kenya, ningependa kusema Ramadhan Karim. Tunawatakia msimu mwema wa Ramadhan wakati mnajitolea ili kumheshimu Allah, kumheshimu Mwenyezi Mungu kwa mambo ambayo ametutendea sisi kama binadamu. Kwa hivyo nataka niwashukuru sana na niwahimize kwamba kitendo chenu ni cha maana sana kwa manufaa na mafikira na uamuzi ambao binadamu hutoa. Kwa hivyo tunawatakia heri sana kwa wakati huu. Jambo langu la pili, nataka nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi wa msikiti huu ambao wametueleza mambo kadhaa ya maana, matatizo ambayo yako ama upungufu ulioko hapa, na mimi nataka nimewaambia nitakuwa kama advocate wenu. Nitaandika barua niweke kila kitu kwa utaratibu baada ya kushauriana na viongozi wenu, na tuwasiliane tena kirasmi na serikali ambayo inaongozwa ama inawakilishwa na balozi wetu hapa, balozi Nakbi, balozi wa UAE, ili tuangalie kuna mambo gani tunaweza saidiana kurembesha ama kutengeneza makao yetu na haswa yale ambayo yanahusu Waislamu. Kwa mfano, misikiti ambazo ziko hapa Kibera, tungependa tuwasihi kwamba ikiwezekana wakichagua msikiti karibu 3 hivi na watusaidie watengeneze kabisa vile tumeona msikiti zikiwa kule Abu Dhabi na kwengine, angalau tupate tu robo ya yale tumeona katika taifa lao, ili watu wetu wao sawa. Pia wametueleza kuhusu pahali wakina mama wanapata nafasi ya kusali, kwamba pia hapo kuna matatizo, ni lazima tena tuwasaidie pawe pahali ambapo ni bora zaidi. Kwa hivyo haya yote tutazungumza na tutawasiliana naye tuone vile watatusaidia na sisi tushirikiane na nyinyi. Ningependa Waislamu ambao mko, tafadhali katika maombi yenu tuombe amani irejee katika hiyo nchi, kwa sababu hatimaye taabu itavuka na itafika hapa. Kuna taabu karibu itokee South Sudan, tena kuna mambo huko. Kwa hivyo tusione kwamba Kenya inaweza zidi kukaa tu hivyo. Ni sisi wenyewe kuhakikisha tunashikilia Kenya. Na mumeona hata kwa vyombo vya habari ama saa zingine, watu wakitaka kufanya maandamano kuhusu nchi nyingine, hawaendi kufanya maandamano huko.
wanakuja kufanya maandamano kulalamika juu ya mataifa yao, lakini wanafanya maandamano hapa Nairobi. Wewe fikiria, hawaendi kufanya maandamano nyumbani, wanakuja kutoa sauti yao ya malalamiko hapa Nairobi, ndio mambo yao yasikike. Bwega ntubwa riboti yenu tuchokea kaunti ya Meru arai ndi mwingi wa Meru bena wirigiro bonene sana na mutuma ntwithinkia rokugira kunyude mu muthenya wa ruta governor wa kaunti ino ya Meru na arai ndi runi ntugo baingi beterete kuona ati governor uyu kuinambere kwiwa gichincha ya Meru na munonko kia kuinambere kwakire tathiri kaunti ni ya Meru. Kagitani waku nwarenwe urawari governor wa Bairi wa kaunti ino ya Meru Kiraito Murungi ndiritwa kinambere kwakiwa bakawa tambaru governor Mutuma Ntwithinkia gutigira ati Meru ikuinambere kwiwa ikiendelea. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma na riboti ino na njira nkinyaniriku nawe Kiraito Murungi ura wari gavana wa Bairi wa kaunti ya Meru na umirite na kuona ni gikeno kiawe nyuma ya kawira mwangaza gwitwa gitine ni koti ni kiria kuga Meru ni barari bakunogwa bunene ni utongeria buu kanya kaujokeria Meru na mwathani nkatho nyingi sana nontu bautuchinjiri utongeria bwa Meru na gutureta utongeria bwo bweru utongeretwe ni gavana Mutuma Ntwithinkia bwetu raitu kunoga Meru turaitu kunoga ni utongeria wa gavana Kawira Mwangaza nkuruki mutongeria ujo na kuga Meru teka baramena kawira jamuntu ende ni ngugire arae itirari yawe na tiumba mantu jotongeria tutathura kawira kinda kame akero karande na kawira bukaranirie nwe mwekoro very interesting ntundra karanwe kombereni na muka smart mwekoro kwa smart special rutero biashara kawira kara ingu ite hawe yana ndoka lita ikoro yene wagituma ngwe kuthuta muti andike kuruge tumbangu giu ndi wa ikaro yene kemba usimu sana kiri mantu jege siasa Kiraito Murungi na kuga Kawira Mwangaza kethirite akiringa siasa ciorongo na kuga kinya maendeleo ja gukiria kana Kameru gutijo jethirite jakioneka ni miari yake ethirite akiaria ko thina cia Meru itende makuthirwa na njira Kawira rainio itembo uthira no rongo arathiruka akiugaga wekira kariti kana Kameru ntura chionda letakiwa ikana Kameru agitutata akariti bari batu twathikiria kone wango yuru kuiwe na yu yokuria kana Kameru tutukuyona ati sonira ndari gavana inda iteteria tugari kundu ana wa isindi iwarona skuru gitarire nande Kawira kuri mwana ata ati bakunderia uranda bakundaia ingwa bagurira nirio kanembi ara ukoroya na wa Meru na muromo wake na ngita which is not possible kinyoga ta Meru town yake omba kuona uninda kirete kaburo ga Kolomone market nikena antu batenda irinto ndakene na nda antu wa urima ntara muno nda akite thoko makutano Kawira no ntona ikuri kinyo mbera inda mwakire na nda ko obisi Kawira ni mbia kite mutindo into kimu kinya kioro ni mbiru aza udimenti nda 3 milioni kana toka thoko andarene batwara twamitigirire nweri akirikiria Kiraito Murungi na kuga ndi Mutuma Ntwithinkia kethira gicokeria kaunti ya Meru riri na gitio kaunti iji ithirite inakio gwa kagita ndiona Mutuma ya Nehemia ora andiki Bible ora weyire etawa rebuilding the walls of the city of Jerusalem ora yire wa Jerusalem and we go share ikogwa Mutuma keyete utwakira the foreign walls of Meru so that we can make Meru great again
na itumũrombera mũno na itukũria atongoria bangi batiga bakamwikira siasa rĩte ita rĩa mũno gũchwa ite nĩ ita rĩa gũkĩria Meru na kanya kau karaurĩte tumba gwacokia. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Idara ya mjumbe wa Tigani ya East Mheshimiwa Mpuro wa Boli na ithiritwa kiromba Meru gutigira ati bakunenkera gavana wa India Kanya Mutumanto Idhinkia utigira ati kuinambere kwa kibanga thirikari yake na kumenya buraka inambere kuigwa kirutira Meru ngugi. Adams Mutu wa Therenja nutubangirite riboti ino. Ibega na tukithi na mbere na ndeto chietu nwarira noe Mutumanto Idhinkia ethiritwa kiromba wona tuwe gavana atigetigire kuina mbere kuigwa akierwa buraka arotha lakini na ina mbere kwa kirotha decision chiake kana gituma ke wewengwa ata kuthungirwo ni mtu noriko kana oriko. Mwendo wa laibuni na wena riboti ino. Orira gavana mwaru wa kaunti ya Meru erigeri kunyuethwa muma Jumatatu rukiri riu bishop wa kanisa cia National Independent Church of Africa kana ni Kauraro amirite diocese ya Meru na Isiolo na aritite mbitwa ki mutuma emwira na watanithia Meru ati kulaitha murugamo wa kisiasa. Heshima kubwa na taadhima akipata nafasi hiyo hakuwa na tofauti, elekeze watu kwa njia ambayo Meru itakuwa na utulifu na amani. Tukuromba kwithire kwina transition ya there, tukuromba kwithire kwina inatoita transparent transition. Wasi ieleweke ni nini inatendeka, tukiomba kwamba Meru itakuwa na amani.
iwe na amani, iwe na utulivu, tuwe na transition ya amani, wananchi wahusishwe kwa kila jambo, ili jambo lolote ambalo linafanywa kwa niaba ya watu wa Meru wahusishwe. Watu wachache wasikae kwa ofisi waamue kwa niaba yetu. Hakikishe usawa, hakikishe regional balancing and geographical balance ya Meru katika utendakazi wote, equitable sharing of resources, kulingana na idadi na wingi wa watu, na vile vile asiegemee, hawe na independence. Tunamuomba kitu ya kwanza kabisa hakikisha kwamba hako na independence ya kwa kufanya uamuzi, asikubali kuelekezwa na watu ambao wako na selfish interests. Nawe akiaria yakonie ma MCA ba kaunti ya Meru na mpatho cia kisiasa ira bethirite be nacio, ariwa thaini kaita kamutumo bawatanithia na kuritanira ngui na bonthe baria amwe itaria kinya ria siasa baeta mtu nara kwenda. Kwithira Senate na Judiciary ibarone mutumani wa batu kwithenga bano Meru na aramie nkoro ambirie bonthe barabarari ki gavana Kawira na barabatirari ki gavana Kawira nontu tukia kwa ukana ringi Meru ikendelea kwithina thina wererario imaromba yakwa ethene koro nontu tinga bana baile Meru gavana no umwe ibachoke ke Meru takinya 27 ire o muntore naite na kwenda naite kia menekra kwenda, lakini thai antu ibakuche Meru kidogo bawe kanya bachoke ki maendeleo kidogo miaka ile na nusu wetiere burutira antu ba Meru ngwe bwatanirite na nkuthone tukara kuthithio u bandu oteke tuketha tukuona ndombe Reverend Mutuma ethira ina nkorwe kurekera na arumangi muno na thitwe ya maingi muno ndamuromba aita ruyu nkimutarande ya mukuru nkimutarande ya minister yawe na imwana kiuni ndimwire nagie nkuru yita we kurekera no eto ntwarigia na thane barabangi bonthe bawatanire nabo na nkuru kiathikire thina ire Meru nontu Meru ina thina. Akiaria ari kiathonekia kuritaya kiomo wa kanisa Salome Musese kuma maili 10 bore na wete kwina bate wiki rotongeria bonge kuru muno kanisene. Arua tuyete gukungwira maisha ya wetikio ya umwe wetu Reverend Saro Ucheche uria akuritaya tuge na arua nyuma utumikira kanisa egitare atumikirite kanisa ngwigwa na etme yake nkuremerwa igweta mono na ndauga impe inoka nokwe nyara ntanoka injiri na ntanoka ntumeri safari nene mono imbije askofu na nyiretie kwe kanisa imwe ite ya kurutwanya twanene imwe nyenene irante kwenda weta marito na tubochimenya tukwenda tumia utwinde kenda twinde twa kurukanya nondo mbi dene Kristo Jesu kote muntu mukana muntu murume. Kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa Mwende wa Laiboni. Bwe Mwende wa Laiboni nuntu bwa riboti enu na njira enkinyaniri kutukithina mbere na ndire chetu nwarena bwakari kuma na arantire chiegembe. Bando waguru bwethire tubakina mbere kwa bakirutha maromba makurombera wamba bwa ng'ombe bora bwethire tubakina mbere kwa bwita bareke buntuku na bona wirigira bonene ati wamba bubukaina mbere kwa iwo bukenyanya na bakiuga ati batiti irawe yake ende bakendelea na maromba mama akuona ati buntuku Karabega. Mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkunja na wana riboti ino. Seal this commission with the blood of Jesus. That unity would be produced in this body. Ni muungano ya mapastors kathomba kuma Terese Igembe North, muungano yo kumenyekana ta Igembe North Pastors Umbrella arabaretete muunje kuma America na rieto Evangelist Hulf Chris ora ukinyete Terese Igembe North kenda kurombera ntereji na muno manto yakonie wamba bwandethia burabwanga ikitia kariba ntereji bakiwa kinya nyuma ya maromba ya Terese Igembe North bakinya Monka Samburu kenda kinya kurombanira nabo baria mweno ntuba manto ya wamba mung'ombe kukoni Samburu na Meru. Ikundike kia INPU imuungano ya pastors na manto yala twenayo ya iraita wa holistic gospel. Holistic gospel ne kuwa twawatane tugenda kwaria manto yakonie maisha ya antu betu ruterero yala yakonie their social life manto ya uba affect welfare ya wachungaji mathina yala bacemana cia nayo twacemania twekira inya
rira omwe wetu aracemania na gantu twatethani in one way or the other manto ya economical development kurutana antu betu na ibo nto twene twanjerie kundike kenda tumbo ita mashinani na itokuwa twena mubango yo eta kuliongera kinya pastors basamburu kere nara antu bara bauma kuia ng'ombe bageyo tuthangikia twenda gweta kwaranĩria na antu bara tubere mantu yaba kuthithia tebui no ntu ibauti aboro antu betu rutero muno kenda tumba kwitithia Igembe North na mbere nitia no ntu bakwithira kwina mathina ya maingi especially nukuona kwina mawamba ya maingi ya ng'ombe yara ya kuiywa ni aturi betu bathamburu na Turukana na turi athingiri wa Murungu iturombete muno kenda mwathani amenyethia antu bara ati wamba ubui na bareka gutwia na kuraga antu betu na pia itukuona kwi mathina ya maingi yakamatite antu betu ba Igembe North riu kiria unje bane bakuayo ni yumoroto yo kurambera ntere isembe na riu ende kinya bakiritana makanisa kwethira baikia ana kanisene kenda bomba kwethira bakiromera mantu ya koni Murungu twina eitari riega muno ria kurombera nthiguru na kurombera muongo yetu jwa Igembe nikenda mantu yara ya utu affect kana mantu ya utu sumbura igitenere mwathani ayayukia inkwira Murungu ibwega nontu mantu yara yathithikite gitari ija kuoria nteto iri ikarite ithukite ndene ya nthiguru yetu na muno Igembe thina iria tukurukira turia atumiri wa Murungu ndene makanisa ituwita mbere kuritana makanisa ati ana betu ibamenyero bwega bathome ithomo bwea na tukani antu betu ana betu meya ya kumama twana twali na tuiye batiurene na turikari athingi wa Murungu kinyaro ringi itukwari na makanisa yetu nonto kinyanto akuru ibaite bakuchwa ana babethi bakumama nabo itukania meya ya nonto yaratumire Sodom na Gomora ithwa antu betu antu arume tureke na meya yo thungiri ya kuwata anabani ni keinya Nkiripotera Meru TV kumala Igembe North Beta Mukiri Onkonja Iboya na boa karibana arante chia nkoringa kerwa na ribethirite bakirasimika kuthondekera barabara bari gubongwa na arande bethirite bakinabe kwa bakioroteria kara MC wao na munonkuruki bakithina mbere kwa bakiromba thirikari nene na Kinya county utigira ati bakwina mbere kwa bakiragura kiro kyao na kubathondekera barabara ino mwendo wa laibuni korekairi no tubangirite riboti ino Akaribanko riga ibachumeretie kuibwetheria barabara yumete kwa borisi weta ntura ya Kiangawa nikiraba kuwa atongeria bathirikari ya kaunti ya mona thirikari nene ibabata ya nerie buru barabara yumete Kirua kwa borisi ya kuruka etera Kauru skuru ete mwaka Kiangawa na barabara eje ukenda kumitaga ara turi thai batu twatinda ngugine eje na tinaru ake tukarite ku batu tuonele jereje tukarega kuchumira twingwa ndontu atongera watu athurire gutemutongere kinyomo ina rwetu tona batu gatwicitanirie nontu batu tuteseka bombere ntura eje to ntura very productive ntura eje to ne itampoka nyinge ntura eje to ne itakarate nyinge ntura eje to ne kameria ringe nande inatubindi tukamateria twikie kuraja kenderia leto rikwa so naru atori bone ibwega twinze matumanwe kumanzaka ale ekoro na koro tumetwinze ma kenda thirikari igwa kiriro getu barabara iji ititegairwo ni atongeria na nde turigara batwire tuiba administration iriku batu tu yakariba Kirua na reward na tuiba county ya Meru na tuiba constituency ya Buri itugu expect nontu atongere ba ubembere yetu au itu no bo tudurete na tubadurete na kura chetu bomba gututethia na kenda tumba kuthithia barabara eji twina into binge muno biumairwa gukurukira njire twina production area nyinge muno eguru naja twina mpempire turima twina mingau twina mpoka karati na njire ikari uju bukuona ikari how will it be possible? It is wrong kwija kwithwa na tugiaka tutikuona rori cho turetera mithanga tukienda mantu tukileta bioni twigura mutindo bikeja bigakwira na bionde jariria mwaje wetu ajua mono rugirene ndeje itogeja thina nene mono nontu tumuikaia mwankara bwatika kanduka kwendukere agwe Mr. Gikunda
nio tugiangaia mwaje kenda jo kwibikibiki kana kenda jo kwingari kana beto bena ngari muno lakini itemenya gwitia jana ndei mochieja tikagitira spring njirene na itwikitie nyakiriro getu kimanda muragocho rira njirere njawa batu twatigirwa tulichigwa tukalisha antu bai migingo wetu maiga ija tulemerete na kariba nkuri gaiba chiuma iria mono kwenja njira amono chienjira bate kono akurerera atongeria nikenda babatethia mukai werete kuigwa mbue yetu pamenya ora batuthitheria njira eje natwe tukaigwa tucoketie nkatho muno barabara yaje itebu iburu itukarite tukirira na tukiuga thirikari nije tutegere nontu batu we are not a lesser people kinya batu twina mantu jara tukwenda kuthitha gukurukira barabara iji ngarombaga mheshimiwa wetu ura twathire na kura Mandamu Morogocho no mwe ura twathire na kura na nwe MCA wetu antura iji itukumuromba tafadhali kia ona kana gantura iji na kana ka nari kirua nari tafadhali na chumeria nari ari eje one eigwe kiriro gikigeto tontu batwe turi antwara kiripotera Meru TV kuma Nkoriga Kirua nari gicigo mbunge kia Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni Ibaga karibana aranteche murinda na arawadecha karigana ubethire tubakina mbere kwa bakibu magiria na kuromba gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Wanjuki utigira ati bawakirwa ka tauni karaba kaina mbere kwa bakendagie into biago na arabethire tubakiuga bathiange ndo indaya agukinya thokone bakenda ende kuina mbere kwa bakiririkana wa na njira ino ya mwanya mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna na wana ripoti ino Kari murinda rere wandia jakari giba kuria gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Wanjuki gutigera na kubakira thoko akube konyithia ngendo cia kuthikura nya kuthugura ende turia Muthomi Wanjuki na turugorere uthokwaga kampeni ino yetwaga bakiuga mwana kwithurwa gavana Wanjuki na banengere mbeo ya ndengu gutigera na kubatereria thoko akube na maguri mega mamaketha mama itureterwo thoko karibu no tuturia ere tukira mitongo gutukira tunyai itwanogia tukuume gutiara ene tani ore nkombo kamata bikibiki muntu ore kamata ni magana maire tureterwe thoko agatuguragirwaga kirori gikayora gikadi kenda tugaukira tuthomithia Rwanda na kirekemera kia bamba kira gicoketo gicigo mbunge kia Tharaka thirikari ya kaunti arimi guntu goko bakiuga bo bari tayari kwanda bambe no araba uritie thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa gavana Wanjuki gutigera kagita karaba kureta mbeo ya bamba gwamona ya ndengu ibakungania na kureta chinge mwanya mwanya itokwenda kwanda bamba atia uturetera kabeu kamwana tunganeria twe kabeu gakainge na aririkane murinda endi itokwenda mbeu nyinge muno tutie na mbeu twina yora kinya yora muno goko murinda na turingithanageria na tunganageria tigaturatagira ndengu wake aturatera nyamonge ndengu agatunganeria na kamwere agatunganeria na tupempe na kana tubocho nguruki ibanyeritia mana kwethiri bairito bande bamba ibabatiri kuretera thoko ya bamba karibu na titureterwo guria tio kamata kura njire no tututie na mbaji cia gukamatithia bikibiki turera bikibiki magana maire na titoya tugurirwa tiko kamata nkunia tani onda kamata kunia ndenkonoka kuma gicigo mbunge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna Ibegano munje wa kanisa cha AIPC na thiritwa kina mbere kwigua kirombagira nthiguru ya Kenya na Kinya kaunti ya Meru na thiritwa kina mbere kwa kiromba thiri na Kinya ngwataniro na wendo thina mbere kwigua bikionekanaga MC Mutonga na wana ripoti ino Bishop Maingi akiaria nombita kwithirwa akirombera nthiguru ije na omba kwithirwa akiuga ni Murungu ugatukaria udhibitike na uonekane. Tuomba kwa sababu ya nchi yetu. Mungu mtakatifu, siasa ambayo tunasikia usiku na mchana. Therefore I pray that you are going, dear Father, to take care of us, that you may be seen in this nation, because it belongs to us all, oh God. It doesn't belong to politicians. Mungu mtakatifu, hii nchi yetu tukuhitaji. Tunapokuita siku ya leo tuweze kukuona,
Nakumbuka wale walio katika hospitali, wale ambao wanatembea katika barabara Bwana, wale walio katika agani, wale ambao wanashiriki Bishop Maingi nombite kwithirwa kiendelea na maromba nkoroki kuromba nonto bwa county je ona nkoroki mutumiri ora gutumairia ntuku na arua na ugite mwathani Murungu kwe manto jatandatu na ni mugwanja jara athurite muno otajara turithiritwo tugikuja irandene ya county ije ya Meru oja thikire kendo kaja igua. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Naam. Viko 7 vilivyochukizwa kwake. I'm still trying to understand the 7 one. Tumehesabu ni 6. I'm still trying to understand. The next Sunday that I'll be studying here, I have done adequate research for that. Number 1, macho ya kiburi. Number 2, ulimi wa uongo. Number 3, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Moyo uzao mawazo mabaya. Miguu iliyo nyepesi kumkibiria maovu. Na ya mwisho, shahidi wa uongo asemaye uongo. Naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Makosa na dhambi zetu tulinua na tukatakasa jina lako takatifu ni kwa sababu yeye ni mwema. Wakati wowote Jehova Mungu unatutazamia kama binadamu tuweze kusimama na kuinua mioyo yetu kwako ili kukushukuru kwa sababu ya yale yote ambaye wewe watutendea kila wakati. Tunapoamka ni sala zako zinatuamsha. Jehova Mungu, tunapofanya kazi zetu za kila siku ni baraka zitoka kwako juu mbinguni. Jehova Mungu, zatufuata pale popote tuendapo ili uje ukatubariki. Tunapolala Jehova Mungu lako letao ushindi na neema ili Jehova Mungu tulinde wakati Baba wa mbinguni hatujijui. Mungu mtakatifu ni wewe uwa juu yetu kwa sababu neno lako linasema wewe hulali, wewe husimiki, wewe hujikosi kujifahamu, wakati wowote watembea katika nuru zako tukuona katika hali zote. Tembea na hawa wadugu kwa yale ambayo umewatendea katika wiki hii, yale wanahitaji katika maishani mwao. Mungu, shukrani ambayo wanataka kutoa kwa ajili ya kule ambayo umewapeleka. Mungu, neno ambayo wanahitaji ni neno katika maishani mwao, kwa sababu ya kile ambayo wanahitaji katika maishani mwao. Naomba uweze kuwakumbuka na kuwatenda mema. Tunapo kumalizia ibada yetu, wema wako, fadhili zako, tukufu wa jina lako uwe pamoja nasi. Jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene Mutindo Njoka Ngangi kanisene ya AIPCA aria Bishop Maingi mutumiri endegi muno akwithiritwo na kiumia na gya kurombera county Meru. Iboya MC Mwitonga nonto bwa ribotinu na njira enkinyanire kuna ribotinu gatukinya muthayo wa maratu kubangirite ogorobwe mu nkatho chimwanya tu ntuka kuinabara kuraitha Meru TV nanga kunenkanira njarani chienjeri wa cheupe kila mubango wa rumuri rwa siasa otikathi kuraya ni ukaudhire pamitani famines wa Kimathi Karabwega.